Poilano ang joto media person no kabai hambai janogo norok joto no saiman khana je mia hor 11 ta tamani jorao chini tipramo thanengoi bobagra prai 20 ta chini candidate declare dikha ngai amo haino chinoro 26 asram bariwo koroksa chini TTAD sini honorable deputy CM chini sar Onimes Debborma bono oro bin mung saklai rijaka bo chini phainai 16 tarik election batainai hinoi ngai chung tini bachai bari sabjun under ni chinoro joto bisini oro phaimata tong chini leaders rok chini block ni secretary chini PWF ni chini youth ni chini senior rok joto bisirong ni phaimajak phaika chung tini omo sanan bagai no chung tini oram chini norno mani hinka tamni bagai hinkai chung tini Maharaj decision jui chinoro agami phainai khabai khukbai chung hamjagai chung lamso haise phainai chini last fight jetana ki chini bubagra sai tongmani chin tiprasa tipra basini bagai je agami dino hamgrai chini thinang komol thana niyam chungge rokha khaina bubagra je bumung saklai jakha ba sar tipra je saklai jakha chung borno jotono no khabai hambai afaro especially chung chini o am chaini ngoi chini constitution ngoi chung chini honorable deputy CM chini sar Onimes Debborma chung khabai khabai welcome rinan bagan tin non hunja gute chini all tiprani tipra sarang no tam saklai na jani all tipra sarang no chung homono sanan munayo je bobagra chini tiprasani bagai chini tiprasana muthanani bagai je fight khaitani oro bobagra je decision naharka আর decision no jotono goshoino chung agami dino chung joto muthangjanani bagai chung khabai khubaikai chung logirina ningthon bong ko klai mo chung tini oro chung oro press meet khalega chini Gopalnagar party office bai Long live 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 long live